ngasi numida waram phongkiba tongan tongan manipuri se phongsing amasum thokiba thawdo wathop singdagi maruibi I pausing khongusaraga manipur top channel ki maikidigi myamda thamjigi anbada lawmi singna puthokliba phawsing taifam leitabigi awaba koknaba cabinet mi phamra khanaragani niyam sumna law singu toriba lawmi singda hargi awatpa amata leheloi chief minister lamdam asigi phawgi sathok puthokliba tongan tongan lawmi miyamna puthokliba tongan tongan makhalgi phawsing taifam leitri habi awaba mayunari bisu kohanana bagi damakta manipur lengakna mari leina pa ministry ka tanaraba matungna cabinet mi phamna puthoktuna khanaragani loinana niyam sumna law singu bagi thabak toriba lamdam sigi lawmi singi dama hargi awatpa amata leheloi haina chief minister en berena phongdokre wapam singa si directorate of Agriculture na Sindra Impalgi City Convention Center na pangtukpa Farmers Meet Comes Interaction Program da Manipur gi Minister en berena wa ngang na dura phongdok khibni ngasi gi thora madu Agriculture Minister TS Bisorjit Department of Agriculture gi makok thongba official singamadi lamdam sigi tungan tungan mafam kya dagi lakhiba lawmi miyamna su sargyaki thora madu ga mari leina Minister en berena makhatana phongdok khibdi Government of India na National Food Security Act ki makada pitharakliba seng singasi aikhoigi sathokna mot sinna ba amasum skill gi matangda khenaba kya lakataba Government of India da subsidize tawhona ba khanagani masina lamdam sigi lawmi miyamna puthokliba phawgi puthoksing yonpham leitabadagi mayuknariba awaba du khara makai ko hanba ngamgani haidi Chief Minister na makhatana hai ngasi pangthokliba thoram asida lawmi miyam amasum laingaki mari lainaba department singi marakta I paw fauna watpa amaga wakhal tanadaba madi transparency laina thabak tawdabagi mamitai agriculture gi pothok marang kaina pothoksi hairibadi mari lainaba department khudimangna puno honaminaba mathau tai hainasu pawsna phongdoki makasa tharak poina to pawmana More Hospital gi nurse tare transfer tawkhibadagi ana laingna awaba mayungnare Doctor masing suna leitabada natana ultrasound amadi x-ray lawnaba mari lenaba technical staff suna leitre haina pawsna makhatana phongdorakli Manipur gi maruiba border town More da leiriba sub district hospital asida laifam thokpa doctor nurse technical staff singmadi hospital asibu ngak sinanabagi security personnel fawba leitabadagi kangkhong saiba hospital amagi thakta leire iramsigi matangna Manipur gi chief minister en beren gi athuba miyeng sangbiyo haina More border town da leiriba tongan tungam community singamadi hospital gi authority gi maikei dige aikhogi More pawmi da phongdorakli pawsna hai sub district hospital More da leramba nurse taret atopa mafamda transfer tawkhraga mo thabiraktabadigi hauji hospital asida nurse leitabadigi ana layingi lamda yamna sauna awabu meunare hospital asigi dental gi doctor ani leramba dusu doctor ama transfer tawkhibadigi mo tharaktre masidana tana hospital asidagi nurse taret PIC More dagi nurse ahum kaksing nurse ani amadi nurse ahumna atopa mafam amara transfer tawkhibadigi mo thabiraktabadigi nurse leitabadigi hospital asida ayuk nungthil numidang khaidana pung kungamari ana lengi thabak pangthokpada atuki matik awaba haibit oire masigi matakta x-ray lawna staff ani lairamba dusu staff ama transfer tawkhibadigi mo thabirakhtana leire haidi Haujuk sub district hospital More da operation tawgi kudong saba phangdabadagi miyamna Imphal tana sapig awaba kya amsu mayukna hale hospital asigi operation theater semgatuna minor operation kya tawgi thabak satharamba dusu haujuk leptuna leire masidana tana haujuk ultrasound lawnaba mari lenaba technical staff singsu leitre More border town si Imphal dagi kilometer samaga tara lapna leba maphamni More sub division asida leiba miyamna hospital asida ana layengi thabak tawudana tana yumlona bada leiriba Myanmar dagi miyoi kya laktuna layem ki thabak sathaduna leiribani amaromda hospital asibu pung kungamari ngak senana ba security personnel fawb leitre security leiringe matamdari hospital asida mayai kaba nisa saba miyoi kya sanglakpada ningthina control toba ngamlami haujukti control tobinaba security gi miyoi sing leitabadagi Doctor amadi nurse singna pungkun gamari ana lengi thabak sathana bo honabada apanba pirakadra haibigi sauna akib phawr hari Maramaduna Minister en Biren gi atuba miyeng sangbiduna hospital asiga haujuk watuna daiba doctor nurse technical staff matik saba operation theater amadi laifam tokpa equipment sing ningthina thambiduna operation tobi kudong saba phangan bi loinana hospital asi ningthina ngak senana ba laifam tokpa security personnel sing thambiduna pungkun gamari ana leyeng bi kudong saba phangan na ba hospital am ohen biu hanis phungdokhi
Maka satharakpoina to papawna drug sabana hat taret fagalaga rehabilitation center singa thamkre. Manipur lenga satharakpo war on drugs 2.0 khongjang gi manungsa nangara nungtil pungani rom taba matamda Imphal East District Police ki SPM Pradeep Kumar gi miyeng makhara narcotic cells Imphal East ki team Yada Khetrigaon gi volunteer singa kusamnaduna drug sizinaba naha taret kyamgai Muslim area gi fagalaba matungda drug rehabilitation center singa kushinakre hari Fogalaba drug sizinaba naha taret adudi hogdam sarju singa sei kuntragamari apopais ingosa singa kyamgai maning lekai Kelvin Laisram sei kungamari apopa lekhidraba el Khogen singa kwakaithel Laisram lekai Kia ka sei kungatru apopa lekhidraba ke Dananjoy top moirang kampu ti naoba singa sei kungatre apopati sanchit singa top khongnang khong thoksom poiringan ba maitai sei kungamanga teis nabasandra mitai gi koirau thongju partu masum ningongmo boinau sei kuntragni to apopa lekhidraba en biren mitai basikhong bazar amadi Ronald Rajkumar sei kungamari apokpa RK Sanatoma kasam thong longjob lairakni hari na tare sikyamge Muslim area degi drug sizinaduna lairamdegi fagalaba matungda tungan rehabilitation center mangada kusinakre rehabilitation center singadudi project director hangang melikai realize rehabilitation center mongjam singjin Imphal East yening the addiction ends rehabilitation center top awang lekai Imphal East Yaifakol the addiction come rehabilitation center Langthabal Kunja Imphal West amadi Ray of Hope Khurai Thangjam Laikai Imphal East ni Hairiana Paushin Makhatana Fongdorakli Atopa Pawamanamo PLA gi Laikhidraba Miyoi Mapanbu Ningsingduna Athaubu Singi Ningsing Numit Thoram Sairau Singa Pangthokre Kumja English Singa Magasamapan Marfugani Togi April Taragomda di Imphal West District ki Kodom Pokpi the Thokiba Thaudo Amada Larholup PLA gi miyoi mapan laikhidabadu bu ningsingduna ngasi athaubu singi numit April taragomda gi thoram thamai bangi sairau singda leiba Manipur Martyrs Complex ta pangthokre April taragomda observation committee ni sinduna thamai banda leiba sairau singi Martyrs Complex ta pangthokpa athaubu singi numit thauramadu Manipur gi tungan maphamdagi lakpa miyoi sa kya ngasi ayuk angan badagi hauna athaubu singi maphamda haikat lekat tamki Thauramadu Manipur leiba tungan furup singi mihut sing CSO sing Lusing Sing Mairo Sing Madi Ahal Angang Kiana Serau Sing Liba Atau Sing Ning Kumamda Highlight Katuna Lake Sing from the Ikai from the wood key and a pouch and a fundurakli Amaramdana Se Minister Urkulamadi Kamzong Kultaraga Turki Sip Sing Unaduna Waris Hanakris Hadi Manipur gi Minister and Berenang si Urkul District Amasung Kamzong District Manung Sana Labor Kultaraga Turki Bele Sip Sing and si Minister Secretary Unaduna Waris Hanakre Waris Hanaki Basigi Marueva Pandamdi, Manipur gi Singilam, a poppy pamit habigi Mahut, Atetopa, Sanaba, Mahimarong Sing, Tanabigi, Matana, Manipur Langaka, Singi Lady Batuan, Kul Singi, Miangu Wakal, Taminaba Ama, Puraktuna, Manipur Langana, Satarakli war on drugs, my Pakanba, Hibishini, Masigi Mataka Singilamda, Pakapia, Sokotorangi, Hiram Singasu. Kana kipaga loinana Manipur da laiminariba kangluk khudingma nungsi sana na tangdu laitana hingminana basu magna paujel khiadi tentangna amaromdana athaubu singi khubamna haikal lekat tamkiba miyambo RPM na thagatpa fongdorakli ngasi April 13 athaubu singi numit asida layoikraba thongna faraba athaubu singi khubamda mapungwaina serau singi thelda amadi mafam khudingde lairiba athaubu singi khubamda isai sagi silaba thogai sing Tadokuna Hekaleka Tamada Sarugiakiva Nungsizaraba Singmi Tami Alaman Imai Valley CSL Isili now Club Association Institution of the organization ki Thomising Bar Association Government ki Thomising Haxel Loisang ki Thomising School of the College ki Uzasang Madi Mai Loisang Punamaki Makoida Aina Tingraba Manipurgi Larholup Ama Wediba Revolutionary People's Friends RPF na thagat pafong doksari haina Larholup sigi Deputy Secretary Publicity ki Thaupuriba Robin Kumana Press Thadorakpa Sirolamana Fongdorakli Sirolisna hai numit asigi oina electronics media gi thaumising transport ki thabak tawriba isili now analeng damak tengbang kiba doctor sing nurse amadi staff sing akoi bida lairiba isili now sing tengbang loinana Manipur police amadi traffic police ki isili now sing miyam gi aningba apamata kai hen bathingba thambidana mathok pangthok kibagi damak amasum haikalekat tamba lakhiba miyam bu ningthina ngak sin bidana satok sin tawda mateng pangbibagi damak RPF ki mekedi gi thakat pasu fongdorakli hairi Makasa tarak poina to papa mana langgol all is home gi inmates singa pension piragani Roman
Langol old age home the lady be imung munungi miyo sing hana ying sin bidraba ahal sing na makogi punsi mahing kara da oirabu faganaba haibigi panamda tha khudingi pension piragani haina thaunauzum saw memorials charitable trust ki managing thaunauzum roman singana laukthokre numit khudingi sangdaba yadraba polam sing mahausagum nang sisu thaunauzum saw memorials charitable trust singjamai thongam leka Imphal West na Langol old age home no kusin nabiki thoram amada ngasi pangthokiba trust asigi S3000 Roman home asida leriba halsingna thagi pension pibigi wafam asi phongdokhibani haidi atopa pawmna lamjingba finance salai MDFI SF the singmagi mathakta thijinanaba police ta sinakre hauju wathu oriba sponge scheme ama oina lanai mi kharana salai riba bank institution singna depositor singda hanpham dokpo paisa handoktre habigi complaint kya taunarikibasi Manipur lengara nokhalakpo action da bank khara thijin humjinanaba Imphal West police ta sinakre hari the banning of unregulated deposit scheme act 2019 gi makhada commissioner art and culture na hiramasi gi matangda competence authority amoina hokiba April mangada lamjingba finance nagamapals Manipur developments finance sales investment kaishampat scholars financial kwakaithil amadi salai tera gi bathak inquiry sathabina bi Imphal West police ta wokat khibani haina su pausna makhatana phongdorakli makasa tharak poina to papom na lenga ki official sing miyam gi thabak tawda corruption gi mami tahanbigano anoba mirol semlasi biren Minister and Biren Haikre Manipur lenga ki makhar thabak tawriba official sing miyam gi thabak tawda corruption gi mami tahanbigano tungda lakadoriba mirol afaba masamo faba lamdam ama ohelasi wafam sing asi Imphal East ki palace compound labor city convention center na lenga ki agriculture department sinduna pangthokiba farmers meet thoram chief guest oikiba Minister and Biren phungdokhibani thoram si agriculture minister thongam bisurjina president amadi agriculture commissioner M Zoyamus agriculture director N Brozendro amadi tuan ba law shingu bigi lamda akhang ahi amadi farmers na saru ya ki hena pawsna phungdorakli makasa tharak poina amasum lushilak poina to papaw khraga mem na thamjage IMC amadi local urban body kunga tarukta mathau pi dabada natana democracy gi hak mangan bigi mayokta PIL thakre Mikhal mamang BJP gi MP ama yauna Congress ki get thugai bigi meyokta FIR panbina ba taksin khrabasu hauju pawu gengsin bidri BJP gi meyokta wangang lubagi panelist advocate ama ing nongyai phawasi kanem tawi Ravikanda Indian Constitution gi makhada lewa sigi mipung kudimakta sahi manga gi democracy gi right pinaba wapam marik chumna yaurabasu Manipur dadi BJP na lusing balenga sina Imphal Municipal Corporation yauna urban local self government sahi manga mathok tohonbagi mohta full time caretaker oina thamlibasi democracy bu khunggauna bani haina MPCC gi senior spokesperson advocate and Bopendana phongdokre BT rota leiba Congress bona pangtupa pawmising unaba mada Bopendana makataraduna Indian Constitution bu khunggauna duna Manipur lenga na satharak liba miyam gi hak manghanbagi mayokta party sigi senior spokesperson oibadana tana legal cell gi chairperson su oiriba Sanauzam Syam Sarana Manipur High Court PIL ama thakre Chief Justice Sanjoy Kumar amadi Justice Antem Bimol gi bench thakiba PIL adugi response April 13 da pirakhiba loinana May 13 ta case asigi hearing satharagani Manipur local self government paikadaba smart city gi thabaksing sokotharang gi thabaksing urban body gi mikal pangtoktaba maram ngasi phawba sokotharang gi thabak amata paikat pangamdana ledi pali balenga sina covid license na maram oidana mikal asi pangthok pangamdabani haina pirakliba pakhum asi maram sadi asuk sawkhraba general election phawba covid ki lalaktuda pangthokibani local body kunga-taruki mikal athupa matamna pangthokadabani haina MPCC gi maikaidagi taksinki nakal amaramda pawgi mifam adura saruk yakhiba MPCC gi spokesperson advocate Rabi Khan phongdokibida taragani suba Manipur legislative election mamangda MP member ama yauna BJP gi youth kangbuna Congress bawon gi get thugaidana satakiba thawong adugi matangna thigat pinaba city police ta case ma file tokiba adugi langla langjen ngasi fawda puthoktre adubo local TV amada panelist oina wangang luba senior advocate oibidana tana senior citizens Sanauzam Syam Saran bu criminal
ꯑꯃꯗꯧꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 13ꯒꯤ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯅ ꯃꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯐꯥꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯆꯥ ꯇꯥꯗꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯅꯤ केस असिगी मतंग इम्फाल वेस्ट की जुरिडिक्शन ओइदबना सिटी पुलिस द रिफर तौखरबा मतुंगदा जुडिशियल मजिस्ट्रेट इम्फाल वेस्ट की क्वार्टर पुंग अमरम हेना अवाय खुम तौनरबा मतुंग बेल थादोरखिबनी स्टेट असिद लॉ असि नियम सुमना सिजिनदबगी खुदम फंगले हाइरदुना डॉक्टर अमदी एडवर्ड केन सिंग मियोइसिंग मरम सादना पुलिस ना फाबा मदी एफआईआर पानबा यादी हाइना पल्लबसु लेंगा असिना नमफुदा फाबसी अवांग मथक्ता कंडेम तवी हाइकेना पाउसना सुफोंदोरक्ली अमरमदना लमलाई केंद्र की मार्च थागी सेंग मफम खंगिद्रे एजेंट अपुनबा लमलाई केंद्र PDS एजेंसी ने केंद्र सिगी मार्च थागी नफसामदी PMGKAY की मियाना यनफम थोप सिंग मफम खंगद्रे केंद्र सिगी फमफम थोप सिंगी सक्थुंग मार्च थागी पिथोनब डिपार्टमेंट हंगलुबदा नोमिनी लाथोखरे हैरा इ हाइने एजेंसी की कन्वीनर मोयरांगथेप रंजोयना फोंदोखिबनी मणिपुर प्रेस कप पांथोखिबा पाउमिसिंग उनबदुदा मागना मखा तारादुना हाकिबदा डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर दा हंगलुबा मतमदा नोमिनीना लौथोखरे हाइरबसु नोमिनीनदी लौब लैते हैरखि इरमसिगी मताना ngarang अपुनबा लमलाई केंद्र PDS एजेंसी की मिफम पांथोकपगा लोइनना मार्च थागी नफसा अमदि PM JKAY की मेट्रिक टन लिसिंग मरिरोम मांगबना मरम मोइरगा मियामदा सेंग फंगनबा ngamdaba si एजेंसी na hiram amatag mari lainaramlo मरी लाइनररोय लोइनना इंग्लिशिंग अनिगा कुनगा मथोइगी मार्च थादगी इंग्लिशिंग अनिगा कुनगा निथोइगी मार्च फावगी एजेंसिंग की पिफम थोकपा ऑनरेरियम पिथोक्त्रिबा सिसु पिथोकपियु मरी लाइनबसिंग मियामना फंगनगदबा सेंगसिंगसु फंगनबियु हाइना फोंदोखिसु हाइदि अतोप पावमना वार ऑन ड्रग की लंजक मपुंग फाना सवटकनी कमिटी लमदमसिदा नोमनोमगी मयाई काव चिंजा कारबार तब योनबमदी चाव हेनगलक्लिबसि मुथनबा पांडम चीफ मिनिस्टर वार ऑन ड्रग की मखादा लेप लेतना मखल मखा क्यागी संगसिलेब लंजंग असि ऑल मणिपुर मुस्लिम डेवलपमेंट कमिटीना मपुंग फानामदी अंगम थाक्ता सगोटकनी कमिटी असि प्रेसिडेंट थादोरकपा सिरोलमदा मणिपुर लेंगाना मयाई काब चिंजा की मयुक्ता सतप वार ऑन ड्रग की लंजंग असि माय पगनना बोहनाबदा स्टेट असि सिक्योरिटी फोर्सिंगना पुक्सेल सेंगबमदी मथौ पांथोकपा मिचंग मिखाई नायदबा मथौ ताई चीफ मिनिस्टर सेरियल अकन थबक लौखलीबा माय पकनब होनाबदा लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी ब्यूरोक्रेट ऑफिसर लेजिस्लेचर मरक्ता कोऑपरेशन अंडरस्टैंडिंग यामना लेब मथौ ताई लोइनना लमदम सिगी कंगलुक फुरुप सिंगी माइकेदगी मयाई काब चिंजाक योनबमदी सिजिनबा पुनमक इरमदम सिदगी मरु फोंग मुथतकिनबिगी आसेत फिरेप लौमिनदुना ड्रग ललोनबमदी सिजिनबा मियोय खुदिमक लेबाक मियामगी येकनबनी हाइना वरेप लौमिनरसि ड्रग ललोनब सिजिनबमदी पोपी पंबी थाबना सिंगबा थिंगनबा होनबदा लैंगा खक्त इंथोकपगी मुहूर्त लेकाय लेकायद लैरिबा क्लबसिंग ऑर्गेनाइजेशन माइरो लुपसिंग इमा लुप अमदी CSO सिंग थवाय हक्सांग यावना सरुक यामिनरसी अदुगा वार ऑन ड्रग की लंजंग असि माय पाकपंगमनि हाबिगी कमिटीना सेना थाजबा लैसु हाइदि मखासा थरक पोइना तो पावमना कॉन्ट्रैक्टर अमा सुसाइड तौबदा अमदी करप्शन चेन्नरिबा कर्नाटका मिनिस्टर गे लेबक ngasi लेपलगनी सेंजा थुमजागी एलिगेशन क्या सीनई है मियामना मोराल सिरिबा कर्नाटका के मिनिस्टर ईश्वरा पाबु मखाताना मिनिस्टर ओहेम नत्रगना लौथोकपगी वरेप ngasi नुमिदांग BJP की सेंट्रल लीडर्स ने लेबलगनी माकी मथक्ता करप्शन की सिरिबा मोराल असि कॉन्ट्रैक्टर संतोष पाटिलना सुसाइड तौदुना लैखित्रबा मतुंग हेना कंसिलखिबनी अहान रिपोर्ट की मतुंगिना कॉन्ट्रैक्टर अदु मसाना सिजबो ओइरबसु मागना सिद्रिंगगी ममांगदा माकी मरुप अमदा थाबा WhatsApp की मेसेज अमदा मिनिस्टर सिबु मोराल सिरमखिबनी माकी मेसेज अदुदा मागना सिरिबसिगी दायित्व पुनमक मिनिस्टर असिना लौगदबनी मागना आइगी अनिंगबा पाम पुनमक लौथोकपिरे PM अमदी CM ना माकी इमुंग मनुंगबु येंगसिनबियु हाइना सिद्रिंगैदा थरम मेसेज अदुदा इरमखिबनी महाकना सयोल अममुकी ममांगना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दे इब सिटी अमदा ईश्वरा पाना माकी बिल अमता क्लियर तौबिद्रे हाइनसु वकथिबने माकी सिटी अदुदा मिनिस्टर असि ओइदबा ngang करप्शन अमदी बिल सेंगदोकपदा मवोंग मदिल तादब कया तौबि हाइना मोराल सिबगा लोइना PM दा माकी बिल क्लियर तौबिनबा मिनिस्टर तक्सिनबियो हाइनसु पनखि कॉन्ट्रैक्टर सिन मिनिस्टर ना हाइबिगी मतुंगिना गवर्नमेंट की कॉन्ट्रैक्ट वर्क सामग निपान हेनमद करोड़ मरी रोंगी थबक पाइरम केदुबो मिनिस्टर सिना सामद निफुगी कमीशन पियु हाइबिदिगी येना दुना माकी बिल सिंग क्लियर तौदना नमसिलगा थमकी हाइना मराल सिरि मिनिस्टर बुदंदी पिद्रिबा फाव असिबा लौदना माकी मयामबना वरेप लौखिबने हाइना पाउसना सु फोंदोरक्ली
ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ UGCꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯐꯨꯜ ꯇꯥꯏꯝ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯀꯣꯔꯁ ꯑꯅꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯀꯣꯔꯁ ꯑꯅꯤ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯗ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯐꯨꯜ ꯇꯥꯏꯝꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯂꯦꯚꯦꯜꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯤꯒ꯭री ꯄ꯭रोꯒ꯭राꯝ ꯑꯅꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯍꯟꯅꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ UGCꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ M. ꯖꯒꯗꯦꯁ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯃꯔꯣꯜ ꯐꯥꯎꯕ गाइडलाइनसिंग अतुगु मतमदा इशू तौबदा नतना माइरोइसिंगना लाक्लिबा एकाडेमिक सेक्शन 2022-23 की हाइरिबा ऑप्शन असि फंगलगनि सो हाइदि लुसिलकोइना 10 बोइना ngasi COVID-19 अपडेट म्यामना थमजरमगे ngasi गोरिबा पॉजिटिविटी रेट सि 1.5% दा लेदि मियोय सुपनगी मरिखक नौना COVID-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनरखरे दुगा मियोय अमता लखिदबगी रिपोर्ट लाक्ति नौना मियोय सनिगा हुमफुगा मपन कोविड टेस्ट तौखि ngasi COVID-19 पॉजिटिव ओइरखरबा मियोय मरि सिसु मियोय अमना बिष्णुपुरदगी ने दु लेमौरिबा अहुमसिना अहुमक इम्फाल वेस्ट दगी ने हाइनसु रिपोर्ट तौरि अदु हौजिकी ओइनदि म्याम पाउस मतांसे लुसिनजरगे दुगा पाथोक्सगिबा सोखिबा लानखिबा यावरस म्याम नंगा पिगनी मतम गिबा मरुइबि पाउसिंग सु म्याम द लेप लेतना चैनल सिगी मेकेदिगी म्याम द अपडेट पिजरके हाइनसु म्याम gi फोन थमजरे दुगा हौजिकी ओइनदि म्याम मतांसे काइनरसी एंड थैंक यू।